Etsi ya ke neva nɔ amewo ɖem alo ne ɖe amewo le vota ƒe nutoa me alo amugã nutoa mea, eva na be eva nye taɖunya na efia yiwo ke ne wole afi yi ke ne etsia ɖe amewo le, si ke nye South tɔwo, North tɔwo, Central tɔwo. Ta nye taɖunya na edufiawo, Paramount chiefwo kple MP yiwo ke ne wole teƒe ma katã kple DC yiwo, Assemblymen wo katã, Assembly members wo katã le South tɔwo, Central tɔwo kple North tɔwo. Ko kpata fiawo, efia nyɔnuwo, fia ŋutsuwo, MPwo kple DC wo, Assembly members wo kple dumegã aɖewo be aho ɖe yewo mateŋ anɔ anyi ne nu nanɔ dzɔdzɔm ɖe dumeviwo dzia, yewo amlɔ anyi alo ado alɔ kao alo gbe ɖe. Ta eva wɔ be wo katã wova kpe egbe si ke nye kɔsiɖagbe le sokakɔƒe si ke nye on the 15th October 2023 ye wodo go le sogakɔƒe si ke nye fiahawo, efia nyɔnuwo, fia ŋutsuwo, MPawo, Assembly members wo, DC wo, ye wokpe ta ale be woaɖe aɖaŋu kɔ na alo kɔ ku ɖe afɔ ya ke woaɖe ado alɔwo alo akpe ɖe ame yiwo ke ne etsia ɖe woa, nu ke woawɔ akpe ɖe wo ŋu. Enye kpekpe ya ke ne le edzi yim le sogakɔƒe egbea. Eva le eme be menye nu nye ame aɖeke dzra ɖo alo ame yiwo ke ne va takpekpea mea, wowɔ dzadzraɖo aɖeke be egbea yewoayi meeting o, akea gake le nu sia nu ŋu. Ale nua kɔ yiyimea, wobe aho. Yewo ƒe dɔdeasi abe efiawo ye nye dumeviwo ƒe dedienɔnɔnyenye, dzikpɔkpɔ alo aleke woawɔ kuxe ya ke ne dumeviwo le eme tomea, leke yewoawɔ akpe ɖe wo ŋu, aɖe aɖaŋu kple wo, aɖe wo tso kuxiwo me. Ta kpao ele be yewoatso kpata ale be takpekpea nayi dzi egbea. Wonye be alɔ yi ke yewoadoa ne yewoawɔe ko enye nu ya ke ne le edzi yim egbea. Ko nyateƒe menye nu nyɔ ɖo gake fiahawo do, ame yiwo katã ne wonya asiwoa, wo katã wodo na be nu yi katã ne le wo si woawɔ le egbe ƒe ŋkeke mea, wobe awo, ame ƒe agbee hiã, dumeviwo ƒe agbee hiã. Enu ya ne yi edzi yimea, enye nu ɖefu na yewo, enye nu le su hem na yewo, yewo meti le alɔ dɔm o. Ta egbea ele be yewoaɖe aɖaŋu tɔxɛ aɖe yi ke akɔ kpe ɖe ame yiwo ke ne etsia ɖe woa, akɔ kpe ɖe wo ŋu. Ko ne miakpɔea, enye takpeƒe ya ke ne efiahawo, MPawo, DC yiwo, Assembly members wo, akɔ kpe ɖe eŋu hã media practitioners wo hã alo media personalities aɖewo hã va afi ma ale be woatea akɔva nu ya ahe akɔ doe ne ame yiwo ke wonya nu yi ke dzi yim oa, woakpɔ nu yi ke ne alo ɖoɖo ya ke ne efiawo kple MPswo, Assembly members wo, DC wo ne wo wɔwɔm kɔ ku ɖe mía nɔvi yiwo ke ne etsi va ɖe wo ŋu. Ko nyateƒe eva na be ɖekawɔwɔ hã eva. Ame sia ame ɖe eƒe position alo eƒe dɔdeasi alo enu ya ke nu wolea, eɖe kɔ da ɖe afi aɖe gbɔ be awo, fifia ele be míawo katã míado awu ɖeka, míado afɔkpa ɖeka ale be míade asi alɔ me ne mía nɔewo. Wonye nu ya katã ne le edzi yim fia mie kpɔkpɔm le video la me. Ta wole aɖaŋua ɖem hena kpekpe ɖe amewɔŋu eŋu.
Taminɔdzi miakpɔtɔ ne miaganɔ ɖeka kple mi le Ewenyigba TV dzi. Azɔ hã midze agbe miaza mɔnukpɔkpɔ ya ne mia subscribe ne miaƒe YouTube channel, miava yi le miaƒe Facebook ne mia like miaƒe page a, update ɖe sia ɖe miagakɔe akɔ va miaƒe mɔwo dzi.